For Lillard Bridge? Yeah, Lillard Bridge. Lillard Bridge, huh? Yeah. Your former? It's been Western. Okay. Right now we changed to. Yeah, so Lillard Bridge. Mentang lawan bani keduk yau Deputy Commissioner jongka Ribuhoy District. Hak beri bat kajing wan jongki kali kibayat na tiga surok na po umrit sila si po umling. Hak beri bat kajingkit palat put jongki ka palat na kakandai ton. Kat kum kajing kajing don jongka kajingking mati po lelat ka di kajingking kajingkya jongka ka di benlong ki kali kibayat ki di benlong tang kandai ton. Henry ki babun ki kali kibayat ki bawan hang tiga surok ki bab kit adu kumbalai po hadu sau ko arton. Kane kalong ka bu jingie ya ki pajba kham tam lada ka tiga surok ka badi tang single lada ka pra ka jotno mano bari ber kli bat ngi kwa ban pen kenmau kalong ba kane jiwan keduk yang Deputy Commissioner jong Ribuhoy District kam de syu kesin ka baningkong ngalak badong ru bagari kesin ka bakaduk syu na ka bakaduk na leng jingi kum keseng ha ka bangiwan bani keduk ya Deputy Commissioner jong Ribuhoy District ha ka bari bat ka jingbu jungi ya ka jing ujor ha bari bat kini ki jingyat jong ki kali ki bakit palat put ngilawan ban bu ru jing tok ya SP jong Ribuhoy District bat ngabu ru jing tok ya executive engineer jong ka Pirudi bat mentang sing lawan kenduk sunan ya Deputy Commissioner halor jong ka bentah bat ngilaong ru ngilai ikan bat ngilaong baladang liang juk ukum da klidu jong ka distrik jungi ulada umshim kanono ka respon habari bat kadiga jing ujor liang jungi kum keseng kaumut na liang jungi keseng hapok gidi gesihi ngin sabuhi ya kid khot jungi ki ban up hang po hang ti hapolat umrit ba ginum sya igni kali ke ba kit palat put palat ka kandai ton kata kadiga mesej ka basyai ka bangi kwa ban ai balada Deputy Commissioner jong Ribuhoy District umshim ya kajikli halor jong kadiga jing ujor liang jungi kum keseng